Riu athathauri a maundu ma uteti marauga ati mutaratara wa kuhagura Rigathi wa Gachagua ungikinyanira aria mari muharini wa mbere kuyukia giturwa giki ni Anne Waiguru, Kithure Kindiki na Kimani wa Ichung'wa mubunge wa kuria Kikuyu. Ni ndeto iria iragithie na mbere gukorwo igitamba uku nenda-ini cia ukinyaniria kuria eti Ruto arigeire gukorwo agiteura kana gukorwo agithura Anne Waiguru, Kithure Kindiki na kana Kimani wa Ichung'wa. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandika na Blessed Samia called they are pre-impeaching the wrong person hata samaki huoza kuanzia kwa kichwa, na Rose Mwangi Pentagon akauga Pentagon itawaramba na itakuwa the end of Mount Kenya politics by the time Kimani Ichung'wa realizes he'll be a nobody kwa parliament. Mark my word, Kikuyu be the minority in the parliament, na Linet Kendi akauga waende wote tulitumia kura moja kuwachagua. Hena mundu ogwitwo ungi aikia muho wake wetwo John Murira aikia muho wake na kuga deputy president pamoja na president huchaguliwa na wananchi. Huyo akuchaguliwa na president hatumtaki, tunataka Gachagua. Na kakiwa mpoya kwa mark my word, Gachagua is going nowhere. Na penzi kenzi ya kwa Gachagua hakuna mahali anaenda. Guku kwa Mwangi wa mohoro ni guko onge kumeithia maundu maragikorwo makihanika megie ku mundu ogwitwo Gachagua gukorwo akieherio hinde yothe mundu ogwitwo Ruto kana mbunge gukorwo ikirekeria ndumiriri yo yothe. Guku kwa Mwangi wa mohoro ni no ngwihoe na gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa channel ino itu.